Imana May the grace of God n'amahoro y'Imana and the peace of God bibane namwe mwese aho muri hose. be with you everywhere you are. Ubutumwa bwiza bwo muri uyu mugoroba The message for this evening ni ubutumwa bw'amahoro. is a message of peace. Amahoro abonerwa mu Mana yonyine. A peace found in God alone. Dusome muri Yobu Let's read in the book of Job, igice cya 22 chapter 22, umurongo wa 21. verse 21. Dusome rero mu izina rya Yesu Kristo. Let's read in the name of Jesus Christ. Noneho iyuzuze nayo ubone amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Now acquaint yourself with him and be at peace, thereby good will come to you. Kera ngitangira gusoma igitabo cya Yobu, A long time ago when I started reading the book of Job, hari ibintu byinshi nasimbukaga numvaga ntashaka kugisoma. there are many things I used to skip. I didn't think I needed to read them. Kubera ibyago Yobu yabonye Because of the challenges that Job faced n'uburyo inshuti ze zamushinyaguriraga aho kumuhumuriza. and the way his friends mocked him instead of encouraging him, comforting him. Ariko igitabo cya Yobu nyuma naje gusanga kirimo ubwenge bw'Imana bwinshi. But then later on, I realized how much wisdom is in the book of Job. Kandi ubu nicyo gitabo nkunda gusoma cyane And now I love to read this book a lot kuko gifite ibyo kitwigisha ku Mana, because it teaches us something about God. kikatwigisha byinshi kuri Satani, It teaches us a lot about Satan. kikatwigisha byinshi ku bantu. It teaches us a lot about people as well. Muri iki gitabo cya Yobu In this book of Job, harimo abantu b'uburyo 10. there are 10 kinds of people. Umuntu wa mbere ni Yobu, The first type of person is Job. uwa kabiri ni umugore wa Yobu, The second is the wife of Job. ubwa gatatu ni abana ba Yobu, The third type are his children, the children of Job. hanyuma hakaza n'abagaragu ba Yobu. And there came his servants. Ubwa gatanu And the fifth category, haza inshuti za Yobu 3. there are 3 of Job's friends, Ubwa gatanu ni Elifazi, Eliphaz. ubwa gatandatu witwa Bildad, And the 6th is Bildad ubwa karindwi witwa Zofari. and Zophar. Ariko haza n'undi wa munani witwa Elihu, And on the 8th category came Elihu. hakaza rero n'undi nubwo twavuze ko ari umuntu ariko si umuntu, ni Satani. And the other category is that of Satan. Ubwa 10 nabwo nubwo twavuze umuntu si umuntu, ni kubura ukundi twavuga ni Imana. And the last category, which is not a person, but it is God. Aba bose hari ibyo bagenda batwigisha. All these people teach us something. Dutangiriye kuri Yobu, Starting with Job, Yobu yari umuntu wubahaga Imana ariko agira ibyago byinshi. Job was someone who honored God but faced a lot of challenges. Yobu akomeza kubaha Imana Job continued to honor God, nubwo yanyuzagamo akiganyira. even though sometimes he would complain. Yobu atwigisha ko umukiranutsi nawe ashobora guhura n'ibigeragezo. Job teaches us that even the righteous man will face tribulations. Icya kabiri The second tubona muri iki gitabo thing we see in this book of Job nuko byatinda byatebuka Imana itabara umukiranutsi uri mu bigeragezo. And whether it is in a hurry or it's later on, God always rescues the righteous man. Icya gatatu nuko Satani yanga abantu bubaha Imana cyane.
And the third is that the enemy hates people who honor God. ubundi satani yanga abantu bose, Usually Satan hates everyone, ariko akunda guhagurukira cyane abantu bubaha Imana. but he likes to raise early for people who honor God. Ariko nubwo yabahagurukira byanze bikunze Imana irabatabara. And even though he rises early to attack them, God always rescues them. Ubundi tubona umugore wa Yobu. And we see Job's wife. Umugore wa Yobu ni umugore utarakundaga kuvuga. Job's wife was the person who didn't like to talk much. Tumubona avuga ijambo rimwe gusa. We see her say one word only. Mu bice 42 byose bigize igitabo cya Yobu, Out of 40 some chapters in the book of Job, umugore wa Yobu yavuze ijambo rimwe gusa. Job's wife only said a couple of one word. Aravuga ngo ihakana Imana maze uyituke nayo ikwice. She said, curse God and die. Gwese nubu uracyakomeje kubaha Imana? Why do you still honoring God? Wayitutse hanyuma ikakwica? Why do you not curse God and die? Yobu yaramubwiye ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Job said, you are speaking life like someone without so much wisdom. Uyu mugore ntiyakundaga kuvuga. Nta handi twumva avuga. She didn't like to talk much because we don't see her talk much later on. Ariko aho avugiye avuga amagambo mabi y'incamugongo yo guca abantu intege. But when she spoke things that were senseless, discouraging. Muri Yobu tubonamo abantu, uyu mugore yerekana abantu bavuga amagambo make ariko mabi. So Job's wife is among the people who speak few words but senseless words. Hari abantu bavuga amagambo make ariko ho bavugiye bakavuga ibyiza. There are people who speak few words but when they speak they make sense. Ariko hari n'abandi baceceka ukagira ngo bacecekanye ibyiza nyamara ho bavugiye bakavuga ibibi. And there are those who don't speak much and you are thinking they are carrying on great sense but when they speak they are senseless. Abandi nka muka Yobu. And these are like Job's wife. Yobu yari afite abana 10. He had 10 children. Abahungu 7 n'abakobwa 3. 7 boys and 3 girls. Bibiliya ivuga ko aba bana be 10 bakundaga ibirori. And the Bible tells us these 10 children loved to party. Biberaga mu minsi mikuru gusa They loved binezeza. parties, enjoying themselves. Aba batwereka abantu b'abakristu These portrayed Christian people. ntabwo bavuga Imana nabi, They don't speak bad of God, ariko ntibanayivuga neza. but then again they don't testify or speak of Him well. Ntibanze kuja mu ijuru, They are not denying heaven, ariko mu by'ukuri ni abantu b'abadabagizi gusa bibereye aho ngaho. but in reality there are people just going through life. Aba rero no mu itorero barahaba. And we have this kind of people in the church. Ariko ubukristo nyabwo But a true Christian ntabwo ari ukuba umutesi. is not to be there just enjoying yourself. Ugomba kuba umusirikare kandi ugomba kuba umurwanyi. You cannot be spoiled. You need to arm yourself like a soldier. Twongera kubona abagaragu ba Yobu. We see Job's servants. Ababo bavugaga inkuru mbi gusa. These only spread bad words, bad news. Inka zapfuye, The cows that have been killed, indogobe zapfuye, the donkeys that have died, intama zapfuye, the sheep that has been killed, abana bapfuye, the children have died. haje umuyaga umara ibintu, A strong wind came and swapped things around. haje ingabo, igitero cy'ingabo bica abantu, There came a troop of soldiers and they killed people. haje umuriro utwika ibintu. Fire came and burnt everything. Mu by'ukuri aba batandukanye cyane n'umugore wa Yobu. In reality, these people are very different from Job's wife. Umugore wa Yobu ntiyagiraga amagambo menshi, Job's wife did not have many words, ariko havugiye akavuga nabi. but when she spoke badly. Ababo bahoraga bavuga. But these ones always spoke. Bagereranywa n'abakristo bavuga amagambo menshi, They are comparable to these Christians who speak a lot, ariko
batavuga ijambo na rimwe ryiza. but who do not say good words. Pastor akigisha amagambo meza, Pastor preaches great words, ntibayavuge. but they do not say those words. Ariko yazibesha agacikwa n'ijambo rimwe ribi gusa. But the moment he say one wrong word, bakarigurukana rigasa n'iritwawe n'umuyaga, they take it and speak it so loud like it's been blown by the wind, bakagenda baryamamaza. and they go telling each other about this. Abagaragu ba Yobu These are Job's servants. nuko bari bameze. That's who they were. Bari abantu bavuga amakuru mabi gusa. They spread bad news only. Nta makuru meza They bamuzanira. didn't have good news that they brought to Job. Aba bantu uzaje babona kenshi You will often see these type of people bakuzanira amakuru mabi who gusa. will bring you bad news only. Inshuti za Yobu Job's friends, mu by'ukuri hari igihe umuntu yibaza niba zari inshuti koko. you can question their friendship, Ariko bari inshuti but they were friends kubera ko baje kumusura yagize ibyago. because they came to see him when they heard what was going on with Job. Nyamara nubwo bari inshuti ze, And even though they were his friends, nta hishurirwa bari bafite. they had no revelation. Ntabwo bari bafite hishurirwa. They didn't have a revelation. Bari bafite ijambo ry'Imana. They had the word of God. Iyo wumvise amagambo bavugaga, When you hear the words that they said, wumvaga ari amagambo y'Imana. you would think they were words of God. Bakavuga ko Imana ifite imbaraga. They would say, God is mighty. Bakavuga ko Imana ari itanga amahoro. God is the one who brings peace. Bakavuga ko ubwenge bw'Imana butangaje. They would say that the wisdom of God is amazing. Ariko bari babuze hishurirwa. But they did not have the revelation. Uwitwa Bildadi yaravuze Bildad said, ati nubwo waba uri hasi cyane, even though you could be at your lowest point, ariko Imana ishobora kukuzamurika kugira mugari cyane. but God can raise you anytime and make you great. Ibyo se si ukuri? Isn't that the truth? Ibyo rwose ni ukuri. It is the truth. Uwitwa Zofari yaravuze And Zophar said, ati Imana ntabwo wayimenya ngo uyirondore uzayirangize. you cannot search God to understand his Ubwenge depth. bwayo burenze ubwenge bw'abantu. His wisdom is above humankind, Ibyo rwose ni ukuri. which is true. Elifazi yaravuze Eliphaz said, ati Imana irakomeye kandi yica ubwenge bw'incakura. God is mighty and he can suppress the wisdom. Ibyo byose ni ukuri. All of that is true. Elifazi yaravuze Eliphaz said, aterega wiyujuje n'Imana wabona amahoro. reconcile yourself with God and you will find peace. Iyuzuze n'Imana ubona amahoro. Reconcile yourself with God and you find peace. Ibyo byose ni ukuri. All of that is the truth. Iyo usabanye n'Imana, Imana iguha amahoro. When you fellowship or when you reconcile with God, he gives you peace. Ariko ntibari bafite ijambo ry'ubwenge. But they did not have a word of understanding or Ntabwo bari wisdom. bafite ijambo ryo kumenya. They did not have a word of understanding. Ntabwo bari barahawe impano y'ijambo ryo kumenya. They did not have the gift of the word of Ntabwo bari understanding. bafite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. They did not have the spirit of Kuko revelation bibazaga ko ibyago bya Yobu byazanywe n'ibyaha bye. because they thought the challenges, the tribulation of Job were due to his sins. Ntabwo bihagije ko twamenya ijambo ry'Imana gusa. It is not enough to know the word of God, Kumenya ijambo ry'Imana gusa ukarivuga uko ryanditse, to know the word of God and repeat it as it is written. ibyo uvuga biba ari ukuri. What you say is truth. Ariko hari igihe wabivuga mu gihe utagombaga kubivuga. But you may say this at the wrong time. Bavugaga ko Imana ikomeye, They would say God is mighty, ariko ko ariyo yasubije Yobu hasi. but then they would say that he's the one who has put him at his lowest. Bavugaga ko aretse ibyaha bye, And they would say if he only had left his Imana ishobora sinful kongera life, ikamuzamura. that God would raise him again. Bavugaga ko Imana ariyo soko y'amahoro. They would say that God is a source of life, of Koko peace. niryo jambo twumva cyane muri uyu mugoroba.
Because it is the word we are focusing on this ariko evening. kubura amahoro ntiyabibujijwe nuko tubahaga Imana. But not having peace was not due to the fact that he did not honor God. Guhishurirwa ni ngombwa. Revelation is a must. Guhishurirwa ni ngombwa. Revelation is a must. Umwuka w'ubwenge The spirit of wisdom ni uduha kumenya ijambo tugomba kuvuga. gives us what words we need to speak. Umwuka w'ubwenge The spirit of wisdom ni uduha umwanya tugomba kurivugamo. is the one who gives the timing to speak the Umwuka word. w'ubwenge The spirit of wisdom niwo uduha aho tugomba kurivugira. gives us the platform where to speak it from. Kuba uzi ijambo ry'Imana. So then, knowing the word of God, Wararisomye muri Bibiliya. when you have read it from the Bible, Wararyigishijwe. when you have been taught the word of God, Ntibisobanura yuko uyu mwanya ari wo mwanya wo kurivuga. does not mean that this is the time to speak about it. Ukwiye guhabwa umwuka wo kumenya. You need to have the spirit of wisdom, Ugahabwa umwuka wo guhishurirwa. a spirit of revelation. Muri Yesaya 11 In Isaiah 11, turasoma imyuka irindwi y'Imana we read about the 7 spirits of God yari muri Yesu Kristo. who were in Jesus Christ. Yesaya arahanura ngo umwuka w'ubwenge azaba muri we. And Isaiah prophesies that the spirit of wisdom shall be upon him. Umwuka w'ubumenyi azaba muri we. The spirit of knowledge shall be upon him. Umwuka w'ubuhanga azaba muri we. The spirit of knowledge shall be on him. Umwuka wo kuja inama azaba muri we. The spirit of counsel shall be upon him. Umwuka wo kubaha Imana no kuyimenya uzaba muri we. The spirit of honoring God shall be upon him. Umwuka wo gukiranuka n'ubutabera azaba muri we. The spirit of righteousness and justice and faithfulness shall be Umwuka upon him. w'imbaraga azaba muri we. And the spirit of the Lord shall be upon him. Kuba rero tuzi ko Imana ikomeye. For then we know that God is mighty. No kuba tuzi ko Imana igira neza. And knowing that God does good. No kumenya ko Imana yera ari Imana yanga ibyaha. And knowing that God is holy and hates sin. Ibyo byose ni ngombwa kubivuga. It is a must to speak of all things. Kuvuga ko Imana idashaka abasinzi. Saying that God does not like drunk people. Ntibivuga ko ugomba kwigisha abasinzi uyu munsi. It does not mean you need to preach to drunkards today. Mpagaze imbere y'iteraniro ry'abantu igihumbi batanywa inzoga. If I was to speak before 1,000 people who do not drink alcohol, mwihane ubusinzi bwanyu. and I would say, repent of your drunkenness, Rwose abo bantu mba mbarenganyije. it is not fair to these people. Kumenya ko kuba umusinzi ari bibi. Knowing that drunkenness is not No good, kumenya ko ukwiye kuvyigisha. and knowing that you need to teach about it, Bivuga ko ukwiye kuvyigisha buri muntu. it does not mean you need to preach it Buri to muntu everyone. aba afite inyigisho zimureba. Everyone has a particular Ivyo type of bitangwa preaching they n'umwuka need. w'ubwenge. And this is given by the spirit of understanding, wisdom. Haleluya. Amen. Elifazi Eliphaz na Bildadi and Bildad na Zofari and Zophar, bari babuze uyu mwuka w'ubwenge. they did not have the spirit of knowledge. Bavugaga ko Yobu yakoze ibyaha They said Job had sinned, kandi ko ibyaha ari byo byatumye agira ibyago. and sin caused him to go through the tribulations. Hari undi muntu rero ugaragara muri aba bantu And there is another person we see among these witwa Elihu. who was called Elihu. Elihu ntabwo yari inshuti ya Yobu. Elihu was not a friend to Job. Ahubwo yaje ari umusore w'umuvugabutumwa. He came as a young evangelist, Asanga Yobu aravugana n'abo bagabo batatu. and he found Job talking to these 3 men. Arabwira ati nubwo ndi umusore nimumpe umwanya mbabwire. And he said, even though I'm young, give me time to Elihu speak we as well. yaje ari avoka w'Imana. Elihu came as God's advocate. Elihu ni umuntu uvuga Imana neza. He speaks well of God. Umuntu udashobora kuvuga Imana nabi. He cannot speak evil of God. Haleluya. Amen.
Imana izamfashe May God help me, nawe Imana izagufashe and may also God help you, ntuzavuge Imana nabi that you never speak bad of God. wabona ibigeragezo Whether you face challenges, wabona umugisha whether you are blessed, warwanywa whether you are attacked, or jya uvuga Imana neza. speak well of God. Elihu avugira Imana Elihu speaks well of God. avuga ko Imana atari yo yazanye ibyo byago And he said God did not bring these avuga ko Imana challenges. ari nziza And he spoke about God's avuga goodness. gukomera kw'Imana. He spoke about God's mighty. Elihu ni umuntu uvugira Imana Elihu became God's advocate. umuvugabutumwa mwiza A great evangelist ni umuvugabutumwa uvugira Imana is an evangelist who speaks about ni God in a umuvugabutumwa well. wigisha Imana He's an advocate who ni speaks well of umuvugabutumwa God. wigisha Yesu He teaches about ni Jesus. umuvugabutumwa uvuga umwuka wera. He teaches about the Holy Spirit. Niba ushaka ko Imana izanezerezwa n'amagambo wigisha If you like God to rejoice with the words that you speak or you preach, ntukaje ukunda kwivuga don't talk about yourself. ntukaje ukunda kuvuga ubwoko bwawe Don't talk about your people. ntugakunde kuvuga itorero ryawe Don't talk about your church. jya uvuga Yesu. Speak about Jesus. Pawulo yaravuze Paul said, abwira abakorinto speaking to the ati Corinthians, nta kindi nshaka kubabwira there is nothing else I want to ndababwira announce. Kristo I speak of kandi Jesus Kristo wabambwe and Christ who was nta crucified, bindi nothing else. iby'ubwoko nkomokamo Where I come from, ibyo singishaka kubivuga. it does not matter. Haleluya. Amen. Uyu ni Elihu. That's Elihu. Muri iki gitabo cya Yobu In this book of Job, tubonamo inyigisho zitandukanye. we find different teachings. Inyigisho ya mbere And the first teaching, twabyumvise nuko Imana itabara umukiranutsi. Job, we know that God rescues the righteous. Ariko ahandi tubona ni intege nke z'abantu. But on the other side, we see the weakness of people. Elihu, Elihu, Elifazi, Eliphaz, Zofari Zophar, na Bildadi and Bildad bari abantu bazi Imana. were the people, these are people who knew God. Ariko bari abantu bumvise amagambo bavugaga bayavuze nk'abantu. But they were humans. The words they spoke just showed how human they were. Ntukaje cyane ugira abantu ikigirwamana. Don't idolize people. Umuntu ni umuntu. Man is man. Umuntu ni umuntu. Man is man. Ariko jya wizera Yesu. But trust God, Jesus. Bibiliya iravuga ngo The Bible tells us, nubwo abantu batakwizerwa even though people will not trust you, Yesu we ni uwo kwizerwa. Jesus is to be trusted. Yesu azahora yizerwa. Jesus is always to be trusted. Amen. 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 Nta gihe Yesu atazaba uwo kwizerwa. There is no way Jesus, no day Jesus Yesu will not be trusted. ntazakubeshyera ko wakoze icyaha utagikoze. He will not lie that you have sinned, yet you have not sinned. Yesu ntazakurenganya. He will not be unfair. Yesu ntazakugira inama mbi. He will never give you wrong counsel. Yesu ntazagusebya. He will never put you to shame. Yesu akwifuriza ibyiza gusa. Jesus wishes you well only. Uje wizera Yesu. Trust in the Jesus. Elifazi aravuga ngo Eliphaz said, iyuzuze n'Imana reconcile with God maze ubona amahoro. and find peace. Nubwo atabivuze mu gihe nyacyo Even though he didn't say this at the right ariko time, ibyo yavuze ni ukuri. but what he said is truth. Muri iki gitabo cya Yobu In this book of Job, turabonamo imbaraga z'uburyo butandukanye. we see different type of power. Turabonamo imbaraga z'Imana We see the power of God n'imbaraga z'ubwenge bw'Imana. and the power of the wisdom of God. Ariko si ibyo gusa. But not only that,
tuhabona n'imbaraga zo gucungurwa. We see the power of being rescued. Imana yabwiye Elifazi na Bildadi na Zofari, And God told Bildad, Eliphaz, and Zophar, mbambishe muri uyu mwanya, I would have killed you right now. ariko none nimusabe Yobu imbabazi, But repent kandi mutange ibitambo, and give offering maze Yobu abasabira umugisha. so that Job may bless you. Mutange ibimasa 7 Give offering, by'inka, give offering, mutange ibimasa n'intama 7, give thanksgiving offering of 7 cows, maze Yobu abasabire. and let Job bless you and Mu pray for by'ukuri you. ibi bitambo In reality, this offering ni ishusho y'igitambo cya Yesu. is an image of Jesus. Iyo hataba igitambo cya Yesu, If there had not been sacrifice, a sacrifice, twese twari kurimbuka. we would have been gone. Twese twari kurimbuka. We would have been gone and terminated. Ariko kubera igitambo cya Yesu, But because of the sacrifice of Jesus, twese twaracunguwe, we have all been redeemed, kandi abizera Yesu and all bazaja mu those who ijuru. trust in Jesus will go to heaven. Amen. Amen. Muri iki gitabo In this book, tubonamo imbaraga zo kubabarira. we see the power of forgiveness. Iyo usomye muri Yobu When you read in the book of Job, 42 n'umurongo wa 10, 42 verse 10, haravuga ngo Yobu, Imana ibwira Yobu ngo basabire umugisha. and God asked Job to bless them, Yobu abasabira umugisha. and Job blessed them. Abantu bamututse, These people had said bad words about him. abantu bamuvuza amagambo mabi, They said bad words against him. Imana iramubwira ngo basabire umugisha. But God comes and asks him to bless them. Yobu agitangira kubasabira umugisha, When God started blessing them, hanyuma ngo Yobu abona za ndwara zose zimuvuyeho. and Job saw that all his weakness, his body was restored. Abona ubutunzi yari atunze bwose Satani yari yaratwaye bwose ngo bwikuje kabiri. And he saw that all the wealth that Satan had taken away just got multiplied by 2. Agiye kubona abona abana bamugose 10 nkawe yari afite. And he saw that the children that surrounded him were more than the ones he had Yari before. afite abahungu 7 n'abakobwa 3. He had 7 sons and 3 daughters. Abona nanone afite abahungu 7 n'abakobwa 3. And then he saw 7 sons and 3 daughters again. Ikindi ngo abona abakobwa ba Yobu uko ari 3 And he saw the 3 girls, the 3 daughters. ngo barusha ubwiza abakobwa bose bo mu isi yose. They were the most beautiful girls in the world. Iri jambo ndisoma When I read this word, naratekereje nti kuki Bibiliya itavuga ubwiza bw'abahungu, I wondered why the Bible didn't mention the beauty of his sons ikavuga ubwiza bw'abakobwa. and talked about the beauty of his daughters. Gushaka ubwiza ni ikintu cyane cy'abakobwa. Beauty is often for females. Iyo umuhungu ashatse kwigira mwiza cyane nk'abakobwa ntabwo ari byo. When a man tries to beautify himself, it doesn't sound right. Imuha abana 7, abana 10 nkawe yari afite. And the Bible tells us he was given 10 children like he had before, Abahungu 7 nk'uko yari 7 abafite. sons as he had. Ariko abakobwa 3 ngo baza noneho barusha ubwiza abambere. But the daughters came more beautiful than the ones he had in the first place. Hari ikindi iki gitabo kitwigisha. There's something else this book teaches us. Nuko Imana ikunda guha abakozi bayo ibyiza God gives his servants good mu things iherezo. at the end. Nubwo wanyura mu bigeragezo bikomeye, Even though you may go through hard ariko times, Imana izaguha ibyiza. God will give you great things. Uzarangiza neza. You will finish well. Urugendo rwa ruzarangira neza. The journey will finish well. Ibuka ibyo Yesu yakoze mu bukwe bw'Ikana.
You remember what Jesus did at the wedding in Canaan? yatanze divayi nziza He gave good wine abantu ngo bamaze kunywa divayi mbi. after people had had bad wine. Abantu baravuga bati ubusanzwe abantu babanze ryoshye bagaheruka imbi. Usually they start with the good and end with the bad. Uko niko abantu bakunda gutanga. That is how people like to give. Hari igihe batanga ibyiza nyuma bagatanga ibibi. They start with the good and end with the Ariko bad. Yesu arakureka ukanyura mu bibi. But Jesus lets you go through the Ariko bad things, akazaguha iherezo ryiza. but gives you a great ending. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana itanga amahoro God gives peace kuko ariyo soko y'amahoro. because He's the source of peace. Ariko ifite aho yatangira. But He has an appointed time where He gives you peace. Yatangira muri Yesu Kristo. In Jesus Christ. Amahoro y'Imana abonekera muri Yesu Kristo. God's peace is found in Jesus Christ. Muri Yesaya 9:5 In Isaiah 9 verse 5, haravuga ngo Yesu ni umwami w'amahoro. it says that Jesus is the Prince of Peace. Ni umwami w'amahoro. He's the King of Peace. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ubwo yazaga mu ishusho ya Melkisedeki, When He came in the image of Melchizedek, Aburahamu yaramubajije ati urinde? Abraham asked him, "Who are you?" Ati nitwa Melkisedeki. And he said, "I am Melchizedek." Izina ryawe se risobanura iki? And what does your name mean? Ati sobanura ngo ndi umwami w'amahoro. It means I'm the King of Peace. Uwo yari Yesu. That was Jesus. Aramaze ati umwuga wawe ni uwuhe? And what do you do? Aramubwira ati ndi umutambyi w'Imana isumba byose. And they say, "I'm the high priest of the Most High." Uwo ni Yesu Kristo. And that is Jesus Christ. Aramubwira ati so ninde na nyoko ninde? And he said, "Who is your father and who is your mother?" Aramusubiza ati hano mu isi sifite data sifite mama. And he said, "I do not have fathers and I have no mother here on None reka earth." nkubaza ikibazo cya nyuma. And he said, "Let me ask you a last question. Ufite imyaka ingahe? How old are you?" Ati simfite itangiriro kandi sifite iherezo. And he said, "I have no beginning and I have no end." Uwo ni Yesu, That is Jesus, umwami w'amahoro. the King of Peace. Nta handi wabonera amahoro There is nowhere you'd find peace keretse muri Yesu Kristo. unless in Jesus Christ. Muri Bibiliya zimwe In some Bibles, ntabwo bamwita umwami w'amahoro. they don't call him the King of Peace. Uzasanga bamwita ngo ni igikomangoma cy'amahoro. They call him the Prince of Peace. Ariko iyo ni imitekerereze But this is just a y'abantu. thought, a perspective, a human ni perspective. umwami w'amahoro. He is the King of Impamvu Peace. batekereza ko ari igikomangoma cy'amahoro ntibamwite umwami w'amahoro, The reason they think he's the Prince of Peace and not the King of nuko Peace, bavuga bati Imana ni umwami, Imana because they data. say God the Father is the King, Noneho umuhungu we ni igikomangoma. so the Son is the Prince. Ariko bibagirwa ko natwe Imana itwita abami, But they forget that God calls us kandi kings as yaduhamagariye well. kuba abami mu bwami And we have bw'Imana. been called to be kings in the Yesu kingdom. ni umwami w'amahoro, So Jesus, that is the kandi muri King we niho of peace. tubonera amahoro. And in him is where we find peace. Dusenge. Let us pray. Turagushimiye Imana kuko waduhaye Yesu Kristo kugira ngo muri we duhabwe ubugingo, duhabwe amahoro, duhabwe ubuntu, duhabwe imbabazi, ducungurwe, tubone n'agakiza. Kandi amahoro yo muri Yesu Kristo ni amahoro adashira. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo.